kisumuzo no waze kikora icyo zinisha embozi yo kufa kumusubizo rurangano omutawuni yitweje yakabwohe netandikira aha teba abana abaye basutamye aha bakaprotingaho okuba kubasa kurugombuhoro aho amisho gabishikizo umusubizo rurangano Edison Betware wabere ataha nanakashaho kesento mwazu nko kubabene batekateka kandi akagaka kacero mukasese munonga ari kuza businesses bakaba bihangu mzee nabana ataha na senti akaba nataho mukashankemwe haza nkakiruma then akanachera munonga wesha 11 neceka akaba yarjurumuka so wagenza akabagambera yaba bihangu nanakora kinana ataha na sento muka kandi ubwo kikakige cishu echaye chinkoko muri kureba Chelvin anamaka gumjenzi koko nabani nkwereka abana aho babe basutanye bakucume nama uko barabase kwe ihomgoro babere bari uzike ngo bwanyuma y'ikikorwa cyo kubaho umugenzi yaza kwihomagara genseje abashatu bakabasa kubano baterwa omuchome barukoresa ubuzuruzi bwembwa batakamanyire benyini ababe bisire abarwaye ko bano bakonfesi konka polisi ya Saramu yashobora kugira ngo abo abaye bakwasirwe mbaza kuza omitendera eyine kubane ikorwa barebuke okubabasa kubano babiha omunkome aba kwasire bakanage bishumuruzo omatafari ebishumuzo bakaba funere na esmoye bamwibereho byo nababigamba inabandi abaye bakwasire previously konka ababo bakaba tabakwatira ubujuruzo bwaye bukire atabakwata nibo benyina bikire ba suspects bana bari mu cyobe so nsima polisi kandi ninjati neza guhinza mu necyondoza no kongerera ubujuruzi kureba ngo yafuna evidence yona aha noho entachimazire zabasize kuba nizihiraho amagara gumusubizi amagara genseje bakumutera ekiti aha mutwe harumuna hamya Ovid orko yeta anka Akram kandi ogwaturana korogwa kanabe omtown echi yakabwohe harumuna tayebwa kosima omutura wa itegero oba kugira ngo nakora ogwebara harimu amanya Jordan ariko yetogwa pizza kandi ogwaturana bari abibanda bya film na nebindi harumuna hamya Naboth umutura wa Nyamiyaga omuruto mawod shema municipality bona be myaka 30 ekikorwa cyo bwinaze kibakabasa kubana bacikora omwanyo nko kuba abantu barambara bari kushobora okuba kiteka tekere na mission yabo kuyabase kubana ikorwa mpaka amagara gomusubizo rurangano Edison Betware ageherwe omagara genseje ndakusima polisi itwirene kora investigations kuruga omwako gwiro kwa mushanju paka na hati konkantsima polisi ya Uganda gukora umurumo gwekizo hati sofa bakwasere suspects bana kandi atabava kwasere bono benyi nabayisire kwa ba confessinga abatugambira byona ebakozere okufa kumugenzi kirabasize kubanchiba amakuru marungi na munonga nkahabikika waza nko misubire yabe nakora kurigera abatabana bajyangu bakabasa kubana bafunamwe emerabanamu konka okugezaho kugira ngo batware umuga gwa bishebo omisho bagira ngo batiremu inkubito nyinshi kandi babasize kuba nibatambura kurunji munonga agono go makuru marungi agaru kwihanga bakatuvotinga nk'abantu ba mukaga arbadira zabari mu ihanga ryona though in a setback to afunire zayitweze kufa konka tubyo tugezaho umuzamu tukakora kandi business ekagumizamo ibirabina munana byo kwezi kwa mushanju umwaka 2025 akafera aha myaka nkaganisha tuyokuka kandi nabwa okucondoza kucero kugenda misho abanana bakubamba twarwo mukoti akubuzwa akasyo nakahindo nano kureba icyo bakubasa kubabonereza ndi Gerard Tugume ahabwa tayari west umurisheni